berat kurang teker bingung boga dulu gering cager-cager cager-cager ripuh mah geus dibawa ke kokolot di terapi anggar teh cager anjir sejaman Firaun anjir bawa ka kokolot segala ieu dibawa ke rumah sakit atuh bos nu gering mah bos di dinya anjir lah rumah sakit ya sakit bae ning teu cager-cager namun rumah sakit cager karena arek dibawa ka ditu parah anjir ieu boga dunungan ampun teh emang gitu bos konsepna bos rumah sakit maksudnya teh rumah ajang jelema anu sarakit piraku anjir arek diganti jadi rumah cager kumaha parah aing ini dunungan ampun teuing ha bisa wae ya siluman toke ya